مرحبا. Salam نعخاتكم يخون. And today we are going to learn about verb to be in singular forms. This is a continuation from video 2. Video 3 ننسرح دلنا حجي. Previously, similar topic cover جيرنا لنا. Okay? So, the equivalent of are in Tigrinya are like إخا, ألوخا, إخي, ألوخي. إخا and the ألوخا are for males. I mean for male. ألوخا is also for male. إخي for female. ألوخي, we are talking about female here too. So let's see examples. السخا إخا. This is for male. You are. السخا تنبب اللغة. You are reading. السخي إخي. You are. السخي تمهاري اللغي. You are learning. If you see the إخا, اللغة, إخي, اللغي, we inserted them in these examples. إخا, اللغة. السخا إخا. السخا تنبب اللغة. You are reading. And this one is you are. السخا إخا. And for the female, السخي إخي. See, we covered إخي here and اللغة, اللغي here. السخي إخي. You are. السخا, I mean إغريتها. السخي تمهاري اللغي. You are learning. Let's revise them now to have the entire picture. أنا إيه. I am. السخا إخا. You are. I'm talking about male now. السخي إخي. For female. You are. السو إيو. He is. السا إيا. She is. أنا أمتص اللغو. I am coming. So you see, when I say am here, اللغو يسمع. هذا message of اللغو. It's equivalent to it. أنا أمتص اللغو. I am coming. السخا تمتص اللغة. You are coming. I'm talking about male now. السخي تمتصي اللغي. You are coming. السو متص الله. السو متص الله. He is coming. السا تمتص الله. She is coming. السا تمتص الله. Let's see them now in plural forms of verb to be. So we will see the equivalent of are in Tigrinya. Remember, they are a lot. Ina, allona, ikhatkum for males, allokhatkum for males as well. Ikhatkin for females, allokhatkin for females. Iatom, males, alluta, males, iatan, females. Oh, this is alluta. This is also for females. When I say females, group of people. We will see examples now. Examples, or بتقرينيا أبنتات. نحنا إنا. We are. See, I'm covering all this. Ina. Okay, نحنا إنا. We are. نحنا نمتص لنا. We are coming. allona. See? Okay, let's go to straightforward to the examples. نحنا إنا. We are. نحنا نصحف allona. نحنا نصحف allona. We are writing. السخاتكم
ኢኻትኩም ስበትልምድ እንታይ ኢና ንብል እስኹም ኢኹም ንብል ጌጋዩ እስኹም ኢኹም ንሓደ ሰብኣዩ ንሓደ ዓቢ ሰብኣዩ ዘመልክት ንስኻትኩም እንድሕር ኢልና ድማ ኢኻትኩም ክንብል ኣለና ኦኬ you are this is also for males I'm talking about males now እስኻትኩም ትዛረቡ ኣለኻትኩም you are speaking እስኻትኩም ትዛረቡ ኣለኻትኩም so this is also for males okay if I want to say እስኻትክን ትዛረባ ኣለኻትክን እስኻትክን ትዛረባ ኣለኻትክን let me copy it and put it here so for females እስኻትክን okay I change this one እስኻትክን እዚኣ ትዛረቡ ዘላ እንታይ ትኾን ትዛረቡ ዘላ ትዛረባ ኣለኻትኩም ኣለኻትክን ትغير ክን so you are speaking so in English you are speaking if I'm talking about females this is females oops let me change every time females if I'm talking about females you are speaking እስኻትክን ትዛረባ ኣለኻትክን እስኻትኩም ትዛረቡ ኣለኻትኩም you are speaking okay good ናብዚኣ ድማ ንምፃእ እስኻትክን ኢኻትክን you are this is females እስኻትክን መኪና ትዝውራ ኣለኻትክን you are driving a car እስኻትክን ነወዳት እንድሕር ኮይኑ ድማ if it is for males I probably could put this one every time I have to change this one into is okay if I want to talk about males እስኻትኩም aha መኪና እስኻትኩም sorry this is መኪና ትዝውሩ ኣለኻትኩም ኣለኻትኩም so this is for males this is for males and this is for females okay እስኻትክን መኪና ትዝውራ ኣለኻትክን እስኻትኩም መኪና ትዝውሩ ኣለኻትኩም you are driving a car እሳቶም እያቶም they are so let's see this one እሳቶም ይደርፉ ኣለዉ hey remember በትልምዲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማለት ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ግዜ ንጋገዮ ናይ ክብርን እቲ ሬጉላር ዝኾነን ስለና ሓውሰ እዩ so normal እንታይ ኢና ንብል እሳቶም ይደርፉ ኣለዉ ንብል ኣብ ትግርኛ ግን ኣለዉ ተልካ ንሓደ ሰብ እዩ ይደርፉ ኣለዉ ተልካ ኣቦ ዮሐንስ ይደርፉ ኣለዉ ንሓደ ሰብ እዩ ናይ ክብሪ ሰብ እዩ ናይ ክብሪ ኣጻዋዒ ይቕሬታ እዚኣ ግን እንታይ ክንእትወላ ኣለና እዚኣ ኣይንረስዕ ንሳዕስዕ ማሕደርና ይንረስዕ እሳቶም ይደርፉ ኣለውታ ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ከዘኻኽረኩም ይደርፉ ታ ኣይንገብረላን ኢና ንኣብነት ከምዚ እሳቶም ይደርፉታ ኣለውታ ገለ ብጣዕሚ እንታይ ዝበሃል ዝኸውን እዚኣ ጥራይ ሓ ትውስኽ ሓራይ ልክዕ እዚአን are singing ተደኣ ንብል ኣለና ይደርፉ ኣለውታ ኢና ንብል ይደርፉ ኣለውታ ይደርፋ ኣለዋታ for females this is s ኣለዎ so እሳቶም ይደርፉ ኣለውታ እሳተን ይደርፋ ኣለዋታ they are singing
الساتهم دما اسكي كم زخ قبراي الساتهم إياتهم females I mean males الساتهم إياتهم they are يزبل زلخ they are الساتهم إياتهم and for females الساتن إياتن yes let's see this example too الساتن حسبة just like the above مالتي الساتن حسبة اللوا زي كونه الساتن حسبة اللواتا الساتهم حسبوا اللوتا they are thinking so are thinking أحسبة اللواتا or أحسبوا اللوتا so remember بتلم دنتاينا نبل الساتن يحسبة اللواينا نبل الساتن حسبة اللوا جن كنا معبلون لنا subject verb agreement كردانا خلالو زياتهم بزحات سلزخونو اتي ازي دما ناي بزحات كونالو ازي ناي بزحات كوينو ازي ناي سينجولار كون ايكلني ناي وحدات كون ايك ناي حدا كون ايكلني الساتو ميلنا ازي الون تدايله نحد سبي ابي يوحنس remember ابي يوحنس وهم غيرنا نذكرها حسبون له من ابي يوحنس حسبون له تامن ثم جروب كلهم تمارو so الساتن حسبة اللغة الساتم حسبوا اللغة they are thinking okay let's revise them again now so we'll see the equivalence إيه اللغو is إيو اللو إيا الله كم زي أجرنا نذكرن إيخا اللوخا إيخي اللوخي these are for male إيخا don't mix them up with the following this is only for 1% okay I am dealing here with 1% اللوخا سخابز اللوخا سخي أبزل لخي إيخي اللوخي okay let's see this one ina I'm talking about us allona about us إخاتكم you guys males اللوخاتكم you guys males إياتهم they males اللوتا I'm talking also about males now about they إياتن for females اللوتا for males we will see more examples of this next time but for now أبزو دينا لنا ترديكم كون تسفا قبر بزي ترفي سسنا يتطعمون عهاتكم see you on the next video